Thutha wa family cia anake atatu kuma Mlolongo aria manyitirwo migwate mweri umwe muthiru kuroka igoti-ini ria Milimani rucini rwa umuthi mari na mwihoko wa kumenya kuria ciana ciao iri matungirwo ni nduma makiria kuona mambire kuhingiririo nja wa igoti. Arangeri makiuga megwathitwo matikametikirie maingire igoti-ini na thutha wa kuhingiririo nja kwa ihinda ni macokire metikirio kurumirira riathani. Tumepembeleza askari pale mara kama 4. Tumekaa pale almost 1 hour. Hadi tukafukuzwa mahali kwa tumesimama tukaambiwa twende tusimame uko mbali. There were instructions that the members of these families don't access court. And when I asked the officer, he said the instructions are from above. So I came to court, I reported to the judge, and the judge guided me to go to the registrar of the court. Family ici ciyuritwo ni ruo rwa ngoro na Kigiriko ni itariirie uria megukite mari na mwihoko wa kwiro kuria Justus Mutumwa, Martin Mwau na Karani Mwema mari ona kana maheo meri magathike niguo ngoro ciao ithirwo ni ruo makiuga gutire moshari matahungurite. Tulikuwa na matarajio makubwa sana kupata kijana yetu na sijui nini imehappen. Sasa tunataka kujua wako ama waliuliwa. Kama waliuliwa tupatiwe mwili sisi tusike tujue tulisika mtu kuliko kutafuta mtu yuko mzima mahali na hatujui yuko wapi. Tumesikitika sana na hii serikali ya Ruto because tumetembea sana tukitafuta kijana yetu. Hakuna mochari hatujakanyanga, hakuna hospitali hatujakanyanga. Naomba serikali mahali mtoto wangu wako atolewe. Maugete mari na mwihoko wa ciana ciao kurekererio thutha wa anake aria meriga kurekererio riu makiuga marenda kuheo kihoto ta a Kenya. Wale wengine waliachiliwa tukakuwa na hopes tutapata hao watu waine wenye walishikwa Mlolongo, lakini bado tunazidi kulia. Huyu mama ametoka Kitui asubuhi ya leo. Haki yetu itatoka wapi? Ihinda-ini o riu munene wa borithi Douglas Kanja na munene wa ruhonge rwa uthuthuria DCI Mohamed Amin matinekinya igoti-ini kwa rita ria gatatu kirumaniririo ta uria mathirwo ni mucirithania Mwita niguo mataririe kuria anake aya atatu mari. Lastly, Kemelot mawakiri yao makiuga matiakinyirwo ni riathani riri undu uria winamirie ngoro cia family ici makiria. Mucirithania Chacha Mwita agikinyiriria watho uria arekereirie tariki 8 na tariki 13 mweri uyu agiatha Kanja na Amin kurekereria anake aya atatu mari muoyo kana makwite urioho. I will deliver my ruling on 23rd this month at 11 a.m. in open court. The orders issued on 8th and reaffirmed on 13th remain in force until then. Kana gakiumia giukite niguo igoti inene rikarekereria itua ria kana ni rieheria watho kanasha wa Kanja na Amin gwikinya igoti-ini. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.